Uma Rihanna uyarecover esibhedlela iminyaka ngeminyaka edla ama-drugs ehlala emgaqweni ekugcineni uselithola usizo kunzima-ke ngoba phela kudala iqala lempilo kodwa-ke kuyangakhona uyalulama impela. Mase kuthi ngale eSouth Africa ufikile uyimisele ukuthi lolu hambo lolaqalile alifikise ekugcineni. Wahamba waya enkampanini yey'ndaba ekuthiwa iBlue Dot, inkampani kaMamngadi. Megafika uMamngadi uyabuza kusifikile kwenze njani namhlanje ngavakashelwa wena. Aphendule kufikile athi Mamngadi angeke uzukholwe ngikuphathele isigaxa sendaba. Indaba engaka yemkhize empire. Athi uMamngadi angisho fikile uyazi ukuthi mina ngisebenza ngeproof nanoma isiphi isigaxa kumele unginikeze iproof. Angifuni mina ukusuwishwa omkhize empire ikhondla abantu abanamali engaka ngokhokha ngani mangase bangisuwisha. Athi ufikile khulileka kubala lolo. Iproof loyifunayo uzoyithola before nje ukuphela kosuku lakusasa. Izobe isisekhompyutheni yakho, izobe isisezandleni zakho. Aqale kufikile ngesigaxa sakhe sendaba. Uyambona uMafavuke lo umkhize ngale nkathi-ke kusathiwa ufile. Imkhize empire ibisenkingeni isenkanankanana enkulu ukuthi uCEO wasebhazi SA bekathi icontract yabo angeke asayivuselela. Bayagcina ngci ukusebenza, uzofaka abanye abantu, uzodedela abanye abantu because it's unfair ukuthi sebe nama-decades besebenza laphayana kuzomele kungena abanye abantu. Hayi-ke qim usevukile uMafavuke ayisekho lento ayisakhulunywa ngisho nokukhulunywa sekurenew i-contract sebe ne-contract enye. So umbuzo uthi yini umkhize le ayenza no-CEO wasebhazi SA ephoqelayo ukuthi njalo mangabe umkhize ekhona i-renew i-contract. It's either khona into abenzana yona or ikhona into abanikezana yona or ikhona into ecashile thina esingayazi hlampe emphoqayo usisi lo iCEO yasebhazi SA ukuthi inikeze umkhize ithenda iminyaka ngeminyaka ilivuselele. Siyazi ukuthi ibhazi SA it's an independent company ingenza noma yini. Kodwa sisi ngithi mina uJuicy usekutheni kumele umbuzo ushiye uvulekile ukuthi yini umkhize le anayo for iCEO yasebhazi SA. uMangcobo athi kufikile impela afikile loza nawo uJuicy. Kodwa-ke ngizodinga iproof ukuze ngikwazi ukuthi ngirane le story. Le story ngaba istory esikhulu kunazo zonke izitori esengike ngayibhala. Mangase nje ungilethele ufakazi ngizogijima nasi story. Ufikile une-meeting noMpho over drinks. Amtshele ukuthi Mpho iplan lethu sekumele liqaleke manje. uMpho ile designer le esebenza eMkhize Empire. Iyona head designer kuyiyona edesign impahla zaseMkhize Empire kuyiyona eapprove everything before ihambe kwi-client. Aqale kufikile-ke ngestrategy sakhe ukuthi Mpho okokuqala nje kuzomela ukuthi ungitholele iproof. Uye lapha kuma-emails uzama indlela ongenza ngayo ukumanipulate i-IT yaseMkhize Empire. Uthole i-email or emafayilini ikhona i-letter the day uMkhize Empire besho ukuthi i-contract yakhe ngeke basayirenewa, it's the last term kwi-contract. Masuphinde ungitholela i-letter futhi le renew i-contract yamkhize Empire unginikeze wona Mpho. Singahlangana mhlawumbe ungangibhaza nje mina mhlawumbe sihlangane kuphi kwi-underground parking le bengeke baze basibone khona uhand over lezi zinto or singenza iplan ukuthi uyilethe endlini yami Mpho akunankinga. Hayi uMpho athi ngathi inzima-ke efikile lo ngicela yona. Athi ufikile Mpho ukuze le plan yethu ibe successful kuzomela ukuthi senze izinto beyond. Kuzomela senze izinto ezinkulu ukuze nawe ukwazi ukuthi ukuthola okudeservayo, uthole umvuzo ngalomsebenzi wakho omkhulu owenzayo eMkhize Empire. Avume kuMpho athi ngizobona iplan ukuthi ngenza kanjani. Okay, ufikile-ke masethi ngino number 2 wento engikubizele yona ukuthi sekumele siqale u-action-ke kwiplan yethu. Sekuzomela siqale sisebenze-ke manje Mpho. Uyabona angisho ungitshela ukuthi kune-client elinesitolo esikhulu iSouth Africa yonke. Ekuyilona client leMkhize Empire kule company number 2 uMkhize Empire ovulile. Lolo client lele dinga ukuthi kugcwaliswe iy'ngubo iy'tolo zazo ey'nkulu.
athi Mpho sebe-approvile ama-designs, ufikile usenginikezile uSne usenginikezile umqingo ophuma kubona otshengisayo ukuthi ba-approve maphi ama-designs, bafuna ama-quantity amangakanani, bafuna ukuthi adilivelwe kuziphi iy'tolo, bafuna osayizi abangakanani. Athi ufikile lalela-ke, ngifuna ukuthi wena uthathe lo mqingo loyo ulethe la kumina. Mina-ke lo mqingo loyo ngizowufeyikha, kube khona ama-designs, lama-designs lebangawa-appruvanga, siwakhiphe siwakhansele wonke laba wa-approvile. Mase-ke unikeza abathungi bakho bathunge lama-designs lawa anga-approvwanga, ukuze i-client lihlanye likhansele i-deal nabo. Mina-ke eceleni ngizobe sengiyawathunga-ke lawa abawa-approvile. Mangabe seku-situation yokuthi izinto ayihambi kahle phakathi kwakhe ne-client, and i-client ilinde istoko because sel-advertise-ile ukuthi kuza istoko esinjeni. Ila mina engizoqhamuka khona-ke ngibe yi-life saver, and u-50% walapho uyothathwa umina. Mase kuthi omunye u-50% kuyobe isinxephezelo sakho phela for yonke le minyaka, yonke lama-designs okudala wena uwenzela imkhize empire. Ngikhuluma nje wena ukwazi ukuthenga imoto ngocash, kodwa imkhize empire zonke le moto abayi-ownayo zu-cash, and zonke lezo imoto lezo zithengwe ngama-designs wakho. Aphawule kuMpho athi kona kuthanda ukuthi kube nzimana, kuzodinga i-strategy, kodwa-ke noma yini ezokunikeza imali, I am willing ukuthi ngiyenze. Ngingayenza noma yini because uyambona umfana omuhle njengami udeserve i-apartment engqanqayo, udeserve imoto engqanqayo, uzochere bayizele la kumina. Phela kuyichila ukuthi ngimuhle kanje ngisayishelela, kumele ngabe ngiyashelwa mina, ngikwilevel yokushelwa manje. Hayi-ke uMpho banofikile-ke bahleke kanjalo-ke, kuthiwa-ke action time akanje kuyosetshenzwa-ke baba. Isemkhize empire-ke lana la ekuthungwa khona iy'ngubo-ke lekusetshenzwa khona. Aqale kuMpho ngey'nto zakhe aphambanisa amakomishi, kuphamba namakomishi. Ngicela ukukutshela-ke amotivate abasebenzi ukuthi ake basebenzi, i-target yethu sifuna ukuthi siqedele iy'mpahla ngosuku oluwukuthi. Basebenze-ke abasebenzi, kukhala umshini, kungena abasekuseni, kungena abasebusuku, kushintshana ama-shift ezama ukuthi akhave istoko esidingwa yile sitolo lesi esikhulu. Hayi kusheke kusho umshini kusetshenzwe mase kuyaqalwa-ke seziyadiliva iy'mpahla ey'tolo, zidilive kugcwaliswa iy'tolo, kulandelwa phela ishejuli ukuthi akudilive osayizi abangake ey'tolo ey'njena nanjena. Hhayi-ke ngicela ukukutshela-ke nangu u-procurement manager wasesitolo esikhulu, i-P&M. Uyafika-ke umanager wase-P&M udlula i-receptionist, akadle enkobe zamuntu, akahleki ney'ngane, akathi faca, akakhulumi ngisho ne-receptionist, uyadlubulundela. I-receptionist ithi iyamviva, no sir, ufuna ukuya kuphi, let me assist you. Uyayidlulela akakhulumi namuntu. I-receptionist ithi ifonela uMangcobo phela i-CEO. Hayi kwasho ukuthi-ke usefikile ku-procurement manager lapha kuMangcobo. Mangcobo, ngikuthembe kanje wena uyenza kanjani into enjengale ekhampanini yami? Uyenza kanjani into enjengale? uMangcobo athi ukhuluma ngani Sabza ukhuluma ngani? Ngoba phela mina like ngazi ukuthi we delivered in time, and I made sure ukuthi izinto ziyadeliver in time. Ngiwabonile ama-register angitshengisa ukuthi everything was delivered and received by your shop in time, by your shops all over South Africa in time. Ukhuluma kanjani ukhuluma kanjena nami Sabs? Athi uSabza, uyabona lento lo ongidilivele yona, udilivele ama-designs engawa-approvanga Mangcobo. Ungenza kanjani kanje? Mina ngi-advertisile kuma-websites, abantu ba-excited for ama-lines azofika azodeliver. Abantu bazothenga in 3 days. In 3 days time, according to isitolo sethu sithe lama-designs laba sezobe se-available. Abantu bami kumele ngabe bayabhizi baphekha amahenga, bayafaka isitoko emahengeni. Ungenza kanjani Mangcobo ukuthi ungidilivele isitoko lesi engasi-approvanga? Siphi le ngisi-approvile? uMangcobo athi Sabza bengingekho aware of lento le, ngicela unginikeze just 24 hours, only 24 hours ngizoyilungisa lento le. Impahla ekumele uyithole mhlawumbe misunderstanding zizofika ezitolo zakho after 24 hours. Uyabona lo 3 days lo ngitshela ngawo, ngicela ukukutshela izinto zobe seyisemahengeni usuyitholile Sabza.
usabza aphume vele umbone ukuthi akahleki ney'ngane athi 24 hours Mangcobo ngiyakutshela uhambe khuluma yedwa 24 hours Mangcobo ngiyakutshela inkosi impela. uMangcobo engahleki ehlinile abiza imeeting. Kulo meeting khona usine uyena odila ne-procurement manager. I-procurement manager inikeza yena i-document lokuthi iziphi imaphi ama-designs ewa-approvile. Mase kuphinde kube khona umpho uyena osuke edesigne lama-designs. Mangabe kubuya i-approval from i-client iselinikeza usine uyayithatha le-approval ayinikeze umpho. Mase kuthi umpho ahambe aye kubathungi kube uyena o-manager abathunga ukuthi bathunga according to ama-designs, bathunga according to o-size, a-supervise the entire thing esebenzisana no-supervisor ekuyibona abalalela umthetho wakhe ekukhala isicathulo sakhe when it comes to ukuthi kuthungwa ama-designs wakhe. Aqale kuMangcobo athi yenzeka kanjani into yokuthi i-client li-approve amanye ama-designs kodwa linikezwe ama-designs a-wrong? Yenziwa kanjani into enjengaleyo? In fact anginendaba ukuthi yenzakala kanjani. Engikufunayo njengamanje ngifuna ukuthi kuthathwe ama-design a-right ahambe ayodilivwa khona namhlanje, noma ngingasa o-driver bethu bese zonke iy'tolo zase-South Africa belinde umnyango wokuthi kuvule kusasa bezodiliva ama-designs a-right. Athi usine angazi ukuthi ukhuluma kanjani mangabe ukhuluma kanjalo, because mina ngathatha iphepha njengoba linjalo ngalinikeza yena umpho ukuthi umpho asebenze kulona njengoba linjalo. Athi umpho yes angiphiki mina into engayireceive, i-document engayireceive iyona document engisebenzele kuyona. Lama-designs lawa engiwasebenzile ama-designs ekuyiwona engiwatholile. Alibuka umpho usine alibuka iphepha. uMangcobo uthulile uyabuka udiniwe unyanyile ebusweni. Athi usine hayi akusiwona ama-designs lawa approve i-client didn't approve those designs. Ulithathaphi wena mpho lo mqingo lo usebenzisayo? Athi umpho nguthatha kuwena ngawunikeze wena ngisho uyabona ususayinile la. Kusho umpho avelana dinwe uMangcobo u-CEO athi lalelani la ngizocela ningilalelisise kahle le ndaba le isingaphezu kwamandla ami. Ngiyovula icala ngizofaka amaloya wethu kuyona le ndaba. Umuntu okuyena ozosiluzisa imali engaka, ozosiluzisa i-client uyena umuntu ozosiwishwa. Ngizocela ukuthi lento le ilungiswe njengamanje. Asho umpho ukuthi uyazi ukuthi kwasithatha isikhathi esinganani ukulungisa ukwenza lama-designs. Ayikho into ezokwenziwa, asikwazi ukuthi lama-designs lawa singawathathaphi ku-24 hours. Akukhonakali, sizodinga inyanga or inyanga ey'mbili ukuthi siyenze lama-designs esiwanikeza i-client. Emva kwe-meeting umpho ufonela ufikile uyatatazela. Fikile ngathi ngizoba senkingeni. uMangcobo i-CEO yale Mkhize Empire uthi uzovula icala kuzoba nama-private investigator udaba lizophuma obala. Athi ufikile kanti nabu expecte ini vele bebengeke bayithathe light lento. Vele the war is on but ungatatazeli abukho ubufakazi obuzokhomba kuwena. Usine ngangishade naye ngiyamazi uKeles for sure akanayo icopy yale document lo akusayinisa yona before I hand over kuwena, akanayo icopy yayo. So wena le document lo iphethe uzothi wena wayinikeza uSine, icala lizosala ngoSine because kulo document ikhona i-signature kaSine. Asho nje umpho ukuthi mina fikile lento angizwa kahle because mina ngeke ngikwazi ukuthi ngisuwisho oMkhize Empire ngoyithathapha impilo yabo. Sho ukuthi mina ngisebenze ngize ngisale nge-under ngisebenzela bona ngingakwazi ukuthi nje ngibe nempilo yami. Impilo yami it means isiyomeli inikelwe kubona. Fikile ayikho right lento. Ngizocela ukuthi ube neplan, ungitshela iplan ezwakalayo ukuthi siphuma kanjani kuyona lenkinga. Ufikile athi khulule wena mpho mincizinqa njengendoda uhlanganisa imhlathi kungabi khona umuntu odlalela kuwena. Wena ime emazwini akho uthi wena wanikezwa lo document, you acted according to i-document because wena you were not there uSine mangabe hlangana ne-client. Wena wenza umsebenzi wakho, phuma ey'ntweni ey'ningi uqinisa imhlathi. Mebeqeda nje ukukhuluma ufikile athatha ucingo afonele uMamngadi we-Blue Dot News. Athi Mamngadi ngikuphathele esinye isigaxaki.
Athi uMamngadi, yazi Nambekisi ngizokufonela nje ngikutshela ukuthi kusasa lokusayo isigaxa sendaba siyaphuma ephepheni. Athi ufikile-ke ngizocela ukuthi u-ede lesigaxa-ke. Uthi Mkhize Empire ukwi-hot seat. Uhlulekile ukuthi usaplayele i-client eliney'tolo ey'gcwala umhlaba wonke. So uMkhize Empire ne-client basenyakanyakeni. I-client iseli-advertisile iy'ngubo. Umkhize Empire is failing ukuthi aprovide ngalozo y'ngubo. So iy'nkinga zikaMkhize Empire ayisafaka uMkhize yena yedwa, seyifaka no P&M store enkingeni. Nje kungasikudala abantu bezobe bediniwe befa, i-P&M ingakwazi ukuproducer izinto nama-deadlines, ungakwazi ukukhava ama-deadlines ukuthi nge-deadline eso besithe zoba ney'mpahla ey'njengalezi. Kusazosuka enye inyakanyaka kushunquthuli inyakanyaka yomsindo. Aphendule kuMangcobo athi ifikile kusasa lokusayo zizobe yikhala. uMkhize Empire uzopheqeka ibheshu kuvela izinqobala. Kwathi kuvukwa ngakusasa ekuseni iy'ndaba beseyigcwele i-internet yonke. URihanna uthe nje escrollela efonini yakhe check ukuthi kuhambani kwibhizinisi, zithini iy'ndaba nje eyibukela iy'ndaba. Hayi ahlangane nale ndaba-ke yokuthi iMkhize Empire ikwi-hot seat, izinto ziyabheda eSouth Africa. Athuka uRihanna adinwe axakaniseke ukuthi into engizoyenze njani le, because uma wami akaka-recover ngizothi ngiyamshiya la aqale phansi abuyele ema-drugsini. URihanna avelane aye kwi-rehab center, afike sengxangaza, afike atshela uma wakhe athi ma siyahamba njengamanje siya eSouth Africa. Athi uma wakhe ha umntanami uqonda ukuthini ngoba phela ngaka-discharge nje. Hayi ngikhulumile nodokotela ukuthi uzok-discharge and then mina sizokubheka ekhaya eSouth Africa. So kwenza sure ukuthi awuphumeli ngaphandle no driver, uphuma ngaphandle nomuntu wefamily ozokubuka ukuthi wenzani. Ngisho nomathi uye etoilet uzohamba nawe, uzolapheka ekhaya ma uzoqedela ukulapheka ekhaya. Vele udokotela ubeseshila ukuthi ungcono kakhulu kabi, usu-right, usukulungela ukuthi usungawufesi umhlaba. Athi uma kaRihanna ngiyaxolisa mntanami angeke ngikwazi ukuhamba. Athi uRihanna ngaziphi-ke manje izathu. Athi uma kaRihanna ngizocela uhlale phansi mntanami ukuze ngikuchazele kahle lo daba. Hayi-ke ahlale phansi kuRihanna alalele ukuchazela udaba likama wakhe. Umbona nje ukuthi uyatatazela, akanasikhathi, ujahile yena ufuna kuhanjiwe kuye eSouth Africa manje. Useze wathembisa ukuthi amaphepha akhulileka ngawo sengilungisile lonto leyo. Bakhona no-connection mama bazongihlanganisela izinto sihambe khona namhlanje. Hayi-ke uma kaRihanna-ke aqala achaza udaba lakhe. Angisho mntanami uyazi ukuthi impilo yami yonke ngiyiphile emgaqweni ngiyiphara. Sho ukuthi likhona-ke iphara engizigcine sengibonana nalo lapha emgaqweni, sitshontshana nalo, sithandana nalo emgaqweni impela nje, sintshontshana senza into zabantu abadala. Ngamitha-ke ekumitheni kwami ngimithe emgaqweni ngisokola kunjalo, ngabona ukuthi angeke ngikwazi ukuthi ngibe nomntwana lemgaqweni. Kuzomela ukuthi ngimtholele ikhaya le engizombeka khona. Kaphara benge ngithatha umntwana wami ngimyise kaphara because bese bemdelile kubo kaphara. Mina uyangazi-ke Rihanna mntanami uthi anginamndeni le ngahambisa khona umntwana wami, ingakho nje nawe waze wahamba nobaba wakho. So lo mntana-ke mntanami ngamthatha ngahamba ngayombeka phambili kwesicabha somunye umuzi wekhaphule engiyaziyo ukuthi iphila kamnandi, iyayisebenzela bandla iyatohoza kamnandi, kodwa abanawo umntwana. Dala bemfuna umntwana. Ngafike ngambeka lo mntwana phambi kwalo muzi wale khaphuli. Ngasenjalo ngiyamaintaina, ngiyabuka ukukhula komntwana ukuthi umntwana uyakhula. Ngambona bemhambisa esikoleni ecreche, namanje ngisambona lo mntwana leyo useyintombi endala. Ngizocela mntanami before mangabe kuukuthi siyahamba siqale sihambe siyo enquirisha kulomndeni sikwazi ukuthi sithole udadewenu umntanami sihambe naye. Ayike indaba za reporter-ke ukuthi uRihanna uselendile e-airport yase-South Africa. Akahambi yedwa-ke, uhamba noma wakhe. Lo okade drug addict. Asazi ukuthi useyekile nemkhuba yakhe emimbi. Kusho indaba. Masiyazi yachaza-ke indaba ukuthi kunomunye wesifazane omncane ohamba nabo. Zisho ukuthi ziyasola ukuthi mhlampe ngenzeka ukuthi usisika Rihanna-ke omncane lo. Ufikile avelane abone le ndaba ahleke yedwa. Ajabuleke athi welcome
mndeni waka Rihanna. Ngathi kusazoshuba, kusazoba mnandi, kusazosebenzeka la. Buzz SA to all social media platforms. Episode 3 uyalandela. Siyanthanda kakhulu.